losolwa ngekutfumba kudlwengula nekubulala bafati labasikhombisa ePulukwane ubukwe njengemuntu longahle abaleke njengobe achamuka eveni laseZimbabwe. Kusolwa ukuthi lendvodza beyiheha labamfu labasikati ngekubathembisa umsebenzi kanti labanye balabo bashiswa baba ngumlotha. The DPP took the decision that when the matter is ready, he will be tried in Polokwane High Court. At this stage, Dube is still abandoning the bail application. The matter has been postponed to 28 February 2022 in order to get the DNA results. Imindeni yalabo labathintekako iyakhala ngekubambeleleka kwekukhishwa kwemiphumela yeluhlolo lekufanisa buhlobo iDNA. The results are already out, and then they are buried their beloved remains, and then we are still waiting for us. I don't know what happened. Kusenjalo emacembu etepolitiki lahlukene netinhlangano temphakathi tihlangane ngaphandle kwenkantolo kuyosekela imindeni yalabo labathintekako.